berbicara sama wasit hanya kapten ya, yang tidak terima. Oke, peringatan kartu kuning, pengusahaan kartu merah. Ya. Kapten berbicara dengan Bapak. Ya. Jadi main dulu. Daniel pemain. Ayo bro. Tuan maksudnya dia lebih. Nah, terusnya kiban bakunya. Madu main. Dah belum? Hai lebih maju. Kau aja Pak. Biasa. Ah, juga 1000. Nonton kadang Oke. Kau je. Kau betul. Kau mati je baru aja. Dan baru saya kita dengarkan kick off di babak yang pertama dilakukan dan Persebaya kali ini mencoba memberikan tekanan. Putaran kedua dalam babak 16 besar, antara Persepas Pasi Kumbang versus Singa Merah Sungai Mas di lapangan bola kaki Mautulang. Minggu 20 Februari 2022 di Open Turnamen HUT Pemuda Mautulang. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving. Dalam laga ini, tim Persepas Pasi Kumbang terlihat saling membagi bola, sementara Singa Merah Sungai Mas sedikit dipermainkan. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Singa Merah bukan singa tidur, mereka terus bergerak dan berpencar, sepertinya mengatur strategi untuk menyerang lawan. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Permainan terus bergulir di lapangan bola kaki Mautulang. Dari Persepas mencoba menenangkan Singa Merah agar bisa lolos. Hal itu, lagi-lagi gagal dilakukan. Permainan semakin memanas, ditambah lagi suara dari penonton yang memancingkan suasana. Tapi terlihat pemain belum begitu terpancing. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Sebenarnya permainan seru antara kedua belasan ini, tapi sedikit kecewa terhadap supporter Singa Merah yang kurang profesional dalam menyaksikan laga Open Turnamen HUT Pemuda Mautulang. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Permainan berlanjut, tim dari Singa Merah terus gencar serangan terhadap Persepas Pasi Kumbang. Alhasil gagal lagi. Persepas Pasi Kumbang terlihat kurang energi di menit-menit terakhir. Kesempatan besar dimiliki oleh Singa Merah, akan tetapi kesempatan yang buru-buru dilakukan, sehingga hal yang berharga itu terbakar api. Wasit meniup peluit panjang, permainan berakhir dengan skor sama 0, sehingga harus sipak penalti. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself. Tim Singa Merah gagal dalam sipak penalti, permainan dimenangkan oleh Persepas FC. Untuk video full, sipak penalti, nantikan kami upload, tetap pantau terus di Rincong Video. Atau bisa kunjungi www.rincongvideo.com untuk mengambil foto dari panitia.